La parole de l'Éternel, Liloba ya Nzambe. Kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya. Deuxième apôtre. Kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya. Anaposema le prophète de la vérité, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Sauti ya mtu iliyo nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, mapito yake, mapito yake, yanyosheni mapito yake, mapito yake, mapito yake. Kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya. Sauti ya mtu iliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, mapito yake, mapito yake, yanyosheni matendo yake, matendo yake, matendo yake, na kila bonde itajazwa, itajazwa yeye, itajazwa yeye, na milima na kilima ye itashushwa ye, itashushwa ye. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayozaliwa siku moja. Mwanadamu wewe, tasha mikono, 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 tasha mikono. Ana uwezo, Mungu wetu ana uwezo, ana uwezo, Mungu wetu ana uwezo, Mungu wetu ana uwezo, Mungu wetu ana uwezo, ana uwezo, Mungu wetu ana uwezo, Mungu wetu ana uwezo, Mungu wetu ana uwezo. Asalaka, abikisaka, abesaka, apambolaka, aza Nzambe ya solo. Leo Mungu wetu atukuzwe, leo Mungu wetu atukuzwe, amefanya makubwa. Mungu wetu atukuzwe, ameumba dunia.